Ayumbe kuma ilembetani ya Ukamba ni maweta kana ngwatanio yo ila mambiye tia uteti ya teo ni kuona ni ya wendo na uumwe kui enenthi ala asakue ilembetani ya Ukamba ama inena kuya Matungulu maweta kana nimekuende ya kutethia maundu kivathukanio vamwe vate mivaka ya kiuteti ona kwithiwa masaku itu nthini wa siama kivathukanio na mayeti kila mundu ona uumwe kuikia mivaka ngwatanioni ila makethia wa maitethia ni sia maundu onthe ingi ngwatanio ino meweta ni mitumia kusukumia milati serikali nene ni kana ilembeta ya Ukamba yithiwe na muo na maendeleo livoti yake Mwengi Mutuse. Memba ya maweta kana ngwatanio ndi na mivaka nthini wa maundu kivathukanio mekwithwa maitwa isia na kana mende na kuonania umwe gutethia mbaya ya Ukamba vamwe na kumithengesa maundu ma kimaendeleo kwisila nzia ya kivathukanio. Lakini mathina ma Ukamba ala tuwakilisha no mwamwe kutwasia twenda kwambia na maundu ala mekuete unity maundu ala mate divisive tunakwatania bindela mheshimiwa Kawaya onatiwe ni nya na twimina chathi cha nya wa mheshimiwa Kawaya tunaasya kana ni tuka kwa mheshimiwa mwana mule nikenda tukakuona inya yake ambaye ni nya witu na ni nya wa Kamba mema sako na mekitui na tuoka mboyani tuma bahatu yuthi kwa mheshimiwa Kaki na kungi na twende ona kuona nyakana no tuthukume imwe nikenda wiseithia twimwe Atongoi ala Ayumbe vile no tu maambia Kamba maundu museo ma maendeleo kwisila kwa NGO o kwisila kwa serikali cia nza o kwisila serikali ni nundu kila mundu ni umasia mbesa cia court na kwanza Yesu itwata ni ukwata maendeleo wikenda wiseithia ni twasonga na mbe maesa kana mena woni wa kuthivasa na maesa itikila mundu ono mwe kumanya nthini wa maundu mola methitwa maitwa isia kwithwa tena uthuku ono mwe kana useleke matwa isi nthini wa maundu mola mekwithwa maitambuka isio ni kwithwa cia ilembeta ya Ukamba ndongo isia Ukambani ala tusakwete katika National Assembly and the Senate nitumbanite na twikindu kimwe na umwe utwe na uo nitwizi no tutwambe na umwe uo sisi kisiasa tuitikila utuwanie in terms of mundu umite chama kiva nondo ithwe tusiaisie kenda wise kwithia no maito ma Ukamba ni matetheka na kukua watu ambao tunafaa kuelekeza jamii yetu ya Ukambani kwa njia ya amani na njia ambao tuko pamoja. Na nataka kusema ya kwamba sisi tutashikana kabisa na hatutakubali mtu yoyote ataingia katikati yetu kama wabunge, kwa sababu hii si siasa, hii ni upendo. Tunataka kuonyesha upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama viongozi, na tutaendelea kutembeleana. Na nataka nishukuru our new chair for the next function, Mheshimiwa Kasalu, congratulations, and our whip Mheshimiwa Mule. We wish we are going to go and visit every constituency in the lower eastern and also within the 3 counties, and make sure that we speak about peace, unity and prosperity of the people of Ukambani. Na sikalila methiro maitwa isa cia kwendania usio mewetengeka na vaina nzake cia kiuteti maende na kwikianzia cia kuthengese mwene nthi maendeleo kwanza kivathonyo cia kutembeleana kana kusianya undu maendete na misio na maundu angi kutwenda kulia andu maitu ila mekuona Ayumbe tumbanite na kundu kungi tuyumbanite nundu wa siasa, tumbanite nundu wa wendo, tumbanite nundu wa kuete uumwe wa mbaye ya Ukamba tufokasiite balave mwene nthi ula watunyubie twisikana ultimately no mabaka tusavu andu maitu na paende tu kila chathi kithwa na muungamii wacho ta chairman ila tunaikwa Kawaya mheshimiwa mwana mule na mheshimiwa Mwalyo nimo mana tukwatie na mana tukulia nitho ni chairman wa chathi ki na unit wanengelelia mheshimiwa Kasalu ula ni wa women rep wa Kati nikienda nake etho mwene kivila wa chathi kila tuendete kwa mheshimiwa Rachael Kaki amwe mame wa mambunge ya kaunti ya Masaku ala meki kaloni kima ikathia muno itambia ila yoso ni Ayumbe ya na ukulia memba langi methwe memoloto na kwendania usio na kutethia mundu ala matonya kutethia mwene nthi na kuveta vasa ngusanisio kana mivaka ya kiuteti nthi no thukumiwo ilembetani ya Ukamba wa kutweto bamwe na kunenania bamwe na nitwasoma masomo maingi nondo andu mate united pate kusonga nambe
na uthuthuola witu twinaguo ona kwa leaders yalangi ona ma MCA to emulate ma MPs maitu manena wasio mwe maibwana kubwana na one thing kila metha menacho ni kwenda na moene kwa ene na itu ise twamina kwenda na will become our brother's keeper ko twina mubea munene muno na niona ithi tokamba ona leaders ila tuo ta county level tukakwatana kuma masaku kitwi tusongetu niete ideas pamwe nundu thina wa mukamba numwe wathi makueni thina la wi makueni numwe thina la wi masaku numwe thina la wa kitwi numwe ko mboya situ ni tunene na wasio mwe ta MCS ni kana withi ona itu ni twasonga nambe kaunti ya Masaku Nyenitobo ni Mutuse.